Čuveni srpski rock muzičar Milan Mladenović, frontmen kultnog benda Ekaterina Velika, bio je umetnik čija muzika, stav i ličnost nisu ostali samo na sceni, već su odjeknuli daleko izvan naglašenih ritmova i gitarskih rifova, ostavljajući dubok trag u srcima ljudi koji su cenili pravdu, slobodu i ljudsko dostojanstvo. Rođen je kao dečak iz Vode u Zagrebu 21. septembra 1958. godine, a u 6. godini preselio se sa porodicom u Sarajevo, grad koji je kasnije opisao kao mračno mesto koje me je oblikovalo, mesto u kome je ratobornost, istinitost i nepokolebljivost počela da raste u njemu još od najranijih dana. Sve je počelo od gitare koju mu je otac kupio kada je bio u 4. razredu, gitare na kojoj je pisalo tango, a kasnije su te iste žice i akordni tonovi postali platno njegovog života, na kome je slikao zvuk koji će definisati jednu epohu. Krajem 70. godina osnovao je svoj prvi bend Limunovo drvo, ali prava preokretnica dogodila se kada je postao član benda Šarlo Akrobata, benda koji je svijetu pokazao da rock nije samo muzika već stanje svesti. Iz te burne scene nastaje Katarina 2, koja kasnije postaje Ekaterina Velika, bend koji godinama drži vrh jugoslovenske rock scene, čija muzika i danas živi u reprodukcijama, u ljudskim osjećanjima, u uspomenama i u svima onima koji su ikada poželeli da osete snagu istinskog zvuka. Ali ono što je Milana Mladenovića činilo zaista posebnim nije bila samo muzika, već njegova snaga karaktera, humanost i principijalnost. Dok je raspad bivše Jugoslavije donosio haos, užas i razaranja, Milan je ostao nepokolebljiv, nije ćutao. Tokom ranih 90-ih, kada su razaranje i nacionalističke strasti uzimale maha, događaj koji će mnogi pamtiti kao jedan od najsnažnijih primjera njegove ljudske posvećenosti, dogodio se kada je odbio da nastupi u Banja Luci, u gradu u kojem je bila srušena čuvena džamija Ferhadija, simbol kulturne različitosti i duge istorije. Svojim rečima, neću da sviram u gradu u kojem je srušena džamija, jasno je stavio do znanja da ne želi da njegov glas bude prisutan u mestu koje je svedočilo razaranju i gubitku ljudskog i duhovnog nasleđa, i time je pokazao da umetnost za njega nije bila samo izvođenje nota, već i jasan stav protiv nepravde i varvarstva. Ta odluka nije bila samo politički ili ideološki čin, već izraz čovekolike odgovornosti, jer je Milan u tim trenucima video više od ruševina, video je ljudske sudbine, bol, izgubljene domove i razbijene snove, a to ga je navelo da svoj glas okrene ka miru i solidarnosti, a ne ka podsticanju podela. U to vreme, mnogi su okretali glavu, mnogi su ćutali, ali je on izabrao da govori, da svojim ponašanjem podstakne ljude da razmisle, da zamisle svijet u kojem bol i razaranje nisu svetla budućnost. Pored toga, često je na koncertima pozivao publiku da oda počast minutom ćutanja za žrtve rata, govoreći da su ljudska bića pre svega ljudi, bez obzira na ime, veru ili mesto rođenja. Milan Mladenović nije bio samo veliki muzičar, bio je čovek koji je svoj život proživeo sa svim njegovim bojama, od svetlosti muzike do tame rata, od harmonije gitare do buke razaranja, i svojim delima pokazao je da nije samo dečak iz Vode, već glas čovečnosti u vremenima kada su ljudi najviše nuždali za tim glasom. Danas, njegova muzika, njegov stav i njegova priča ostaju kao podsjetnik da umetnost nije samo zvuk, već mogućnost da se svetu kaže istina, da se staje uz pravdu i da se život proživi sa dostojanstvom i hrabrošću koja ne trpi nepravdu.